Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Temaşavan-ı Hicaz, selamu, rahmetu, berekete, hotase ve tevekkabe. Hamd Khuda rica ediyse ekran Rehber TV, Ebu Meyvani ve can haftaya malum bernamame nebzindi bu. Seydana hazır buna ammade bu. İnşallah iru. Persever sera telefon ebin Seyda Bersevavan. De bernameye de bizindi bide. Seyda mubkhiratın. خير أخذ الوباء أخذ جوارزي إن شاء الله. أجمعين برسي دستي مهنا سيدا جوانا دخوازم دست بيبكن يكجي قالوا معاملات تجارة ديجال كافرة شواي يعني مالا بفروشة بكرة جوان جاهزة يا نا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين. Malum kafirde kısmın. Kafire harbine o müsalemeline. Harbi içine sida mi? Harbi Müslüman hali harbide ne vakane İsrail. Bale. İsrail mesela hali harbide tıga menfi'al suara tütseki merünkare muamele bikir. Hatta Yusuf Karadavi hem İsrail, Amerika, Çin ve Rus ve her çayda sevan khayna Müslüman dana معاملة بوانك وفايدة وندرسها معلوم علماء بري قلت له مثلا سلاح تبدي وندرسها يقصى مال إسرائيل نديكنا وهبز حيلي عالمي عصيد بي يا بإسرائيل إسرائيل بخارج إذن معاملة وام درستها چمكي يعني بحالة صلحي دانا بارسيانا بحالة حربينا لكن يا إسرائيل ندرستها إذا معلوم دبر دا تسك مالك مرجع مسيان تي بتوني ملك أوكيمة الشيء بلكي جناب كافرتي أبيا زرارناك عالم دين وقتها كأوكني ما زراره بيتنا تجارتها بكافرة يعني قرنا حربي مثلا قرنا حربي بنا وقتها كنا حربينا حال حربي ده من تجارتها باندرسته بله سيرة ما شافان كم هم سيرة تلفوني أمي بقرن كلامك جي استعمل كلامكم بخير هاتن السلام عليكم. علينا عليكم السلام. كم جالسة فيدايدنا هوا. خد جوازي. بله. هذا كشا سوريا ما هني هذه خبر جدا. كا كلامك. هذا عمري من بيجو حفصة لي حيشتا ضاي أنا ما أرى ضامن. جال أزواج كشكا خبرة كان يجي من دسقالي بي وفاة فيه. جال 3 سال 4 سال بري يعني أبي كمية ما تنبو. بابا ne vefat kırdı. Yani baba ne çay sahibi ona. Cevap dedi çay evlenme çiru eva markayı mı çu kimlik mi derhe çista çu çarsa der ya. Ve çay kimlik mi derhe evlenme mi çekir. İca erkektim bu. Evin evkan kamera dışarı vefat kır kimlik min anarıyı da ise kimlik min. Ya Seyda Rabbicim maaşı min ana derket ya vardı. Kendi tane derket ya evin maaşı. أنا أقول أمريكا توقيق الناقم هذا أمري من بنجو حيصالي كملجي وبنجي وشو نسي حتى صالي يعني إذا أجيك بغلي كملجي معاش توقيق الناقم إذا أنا كملك من معاشي دستين بحكي أشتي من مدرسة بخونين باريكي أسقنتي مرا شيء هذا عجب مرا حلالا لا حلال أو كثير معذور يعني ولا شان أصغروا كمن هذا من بيكارن ودي مجيء عزاوي جينا أنا إدارة خوش زاروك خود كن جاز ما شيء قلت ما هذا كيف قلت هي عجبا كتاب أو كدارة كنا أو كرافي عطاجي مدرسة تقديمهن إذا هاي فاري نرادك أنا عالم هذا كين مدرين هذا الدولة لجا شيء أنا رأي كده دنير حلال إذا أنا عالم جدين حرام يعني كم مثلا برسن مثلا أتفهمي أجي طريقي تعدي زتاعك خاندنا وان مدرسة طريقي سرمي متشير ده عجبا وبالي ويد مدرسة وان كتاوز متى خاصنا يخاصن كم مثلا برسن إن شاء الله يا دنيجي إذا رابيزم از خدمة تعديل إشوار هذا كارم تزبيه بابخونم تزبيه أخوي أبدي أبو دو وكنانه وقتی دنیجی اما مالخوی من 3 سال ذاتن جم و بیربیت ولی اما کی راه ذاتن جی جم جوی چای برداشت قهوه در نای
O değer dilisi. O zaruka beri maaşı fatani mesela dedane destavan zaruka kumara vatne içki vatne o işte cara vatne maaşı fatani. Di fayda ne ki ko valla bari me peşina da kıtı jana maaşı fatinin herkes davine kartı yapar. Eğer bari vila sıkıntı da kim? Eğer acaba namı derse bari fa gelo jumara günehi ne günehi? Kamil babi ona kabite. ولا بابي وانت خابته يعني ايش فرق اوجي اشاعتي هذا خابته وبول بول خاوي دارنا اجا راح يتشابه يعني Yani peri hoş kor hiltini neyse. لا ولا طريقه يعني شو هالناطنه ما طريقه قوا بينجي ناس بين مالي يعني Nana zarok. زارو طريقه تنين عيني جاني جبار ايرين ناكن ولا تنين ناس دخلنا زيد تنين مالي يعني أري. بقاري تاري وما دي صاد قاري فرا Tamam hat fahmi. Bak idan persi zaman. ولا دي اجان من المراجعات حلال ناكم ومش امايا حلال جراد خابتي نجو قضاء يعني بازارو يعني كنت بني بانزل ساي مبقى وحشاي بدربيت يعني سنتي وان Tamam inşallah. كان بانزل سالي او ميري جو سعودي دخابتي طبعا وجي زيدا ونجايرو المدينه حلال ناكم Tamam. İnşallah hat fahmi ve kida persi nama ben. لا ولا صباح اما هاتي خدي بين خيري خوشيدي ما بختار بكم قضايا على مكاني وجه اجمعين خدي جو راضي به ان شاء الله بين خيري خوشيدي ان شاء الله سر شعبه جور فايج راح اي كلامكم خيراتن السلام عليكم. عليكم السلام دقيت نايمن هيك دقيقه قبلن كي تليفون نزب كي Ben bir soru soracaktım da. Buyurun. Ben Türkçe soru soracaktım. Tabii. Şimdi Yasin namazı okundu, azan okundu. Evet. Şimdi bu Yasin namazından bizim namaz kılmamamızın arasında 3 saat, 4 saat falan geçti. Ben baktım yolculuğa çıktım. Ya yolculukta yatsı namazı evde mi okundu? Şu anda evde oturuyorum. Yani 3 saat, 4 saat Yasin namazı geçti. Yani kılmadan geçti. Geçti evet. Evet. Şimdi ben o saatten sonra yola çıkacağım. Tamam. Ben yolda kaza yapıp öldüğüm zaman Evet. benim bu namaz üstünde kaza mıdır, kaza değil midir Seyda? Soralım Seda'ya inşallah. Var mı başka sorunuz? Tamam, Allah sizden razı olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Fi emanillah inşallah. Bin khayri hoşide. Seyda persan evvel dedi beri qaide ki var havsi yek demir kimligi khoya biri khoya. Der khsa kimligi yüzbeki zahmet buji istimal dikrin ana yani kimligi khoya danevi. Khoya meri danevi. الجوار رسميات الدولات يكي كمنجيوي من شيس به ما عاش دي يا اب تماشافانا مجد بي عمري من شيس ده بيش بيجي حيشته بيجي حفته دي بيقولوا شاي بي معاش أنا أف حيلة بكيرة بنتيس بله حرامة أنا هنكي إنسان هنا مثلا جبوك معاشي بابي خبستيني بيركا خبردن سن بيركا خبردن وكان جنبيه هو انا دي لك حيلات كذا جبوك معاشي بابي خبستيني أف حيلة أبي حرامة بله. يعني عالم صلبية أبجي مثلا كيمنيكي كي قلانويس بك نجس بوي ياسي وفقير وسقطي ويجي تنبا أوجي حيلة نجايز فقيرة ويهبه فقيرتي فقير يوي مستحق تهبه زرناك لكن كنا مستحق بقى بله. مثلا الدولة هلا لي أرسميش بك كوا كيمك عمري أبقى أو سقطي تنبن دولة نادي و جابنا بهيك دايجي وتهب تي فايزي جيب السينو بله ده مقدور بيجي سيدا في براسي ناس وجيوي شوكي دي باو لي وركرنه اما هاتيش ياش كده دي بالدولة جياش كبير معاش ده انسان كنا محتاج به وشاغي غير حرام ne محتاج به حرامك محتاج به yani insan gibi ihtiyar ve sakat ve o mesela idare yine be hakkı yülser devlete hek devleti van koyup ki ama bu oyunu hile falan mesela hile nabe mümkün bar ser devlet ya ucuna caiz yani. سيادة بي تسبيح التحليل هذيك الشيء مجاز يعني أنا ده حديث كنا حديث شيء دبي قيل يكيك حفظه حزاجة لا إله إلا الله بيجا كأنه براد كيسان كجنته أبي التحديث كيف ساتنا روايات كيف سيجتنا إذا تبي ملة رابية أن كانوا يجددوا إيمانكم لا إله إلا الله حديث إيمانكم لا إله إلا الله تجديد كنوب ذكرجي وأفضل الذكر لا إله إلا الله الذكر هذا أن ذكري مازنية أفضل ذكر لا إله إلا الله
Yeki çıkar zikir bike. Ev ya khirayi para Xuda bir fezkurullah zikren kethira. Ve par zikri Xuda bikin. Lakin ev khutma tehlil diye tişkitine. Ama zikir heye. Ev zikir heye çıkar la ilahe illallah beyci. Ev ya baş yani. Khirayi para. İşte tabii ana hinki demiren tabii hinki dinete izdilay var. La ilahe illallah hafta hazarca magu. وما تسوي كرجي خلاص Üçgü örtünüş. شيء واتنين Böyle. Size go gizarok şoğun tabii hayata pasal iş hoş şoğun benim mali bu ne? Le böyle pişi pazı da baskına az şoğun peri hoş khora hiltinin. ملي Yani şu kadar zehir mertişmiş diye var ya. Ka hesabı koy peştikin. Bu bavi var bir nadın bavi. Hadi bir gelo çavay. أنا هنكي إنسان bazda sali bu zibin teklife babi derti. Şer'an evi her aşka ayrı bxabte, icabına khani çeke, icabına ev bizevce, tü mesafa xo, yani eviş kisi xubke. Hatta mesela şer'an, mesela evlad ki, ku bazda sali bu, o bxabte şkura zevacevi aydi ne aydi babiye. Ama örfame da, ana örfa tabi bir aydi babi, çünkü evlad hatta tabi babi xo be jüvirat şkula. Babi ne zevcine örfame da, mesela bu xahra qizayı ki bxoza xalbek ha babete. Jbelvi ana bir vacip ki ardi. Yani vacip bir ser baba ko evladı xo bizevcini ard hoyk peri hebben. Peri xo da merli misa xo masafa xo ke aydi bir bab ne de kare ne de. Lakin vakti tünebin mesela ser bab lazım dibe. Hatta mesela kitabı fıkhi mesela Ramazani boğti dibe insan ki hacca vi hatbe o kuri hatbe zavacı zambe ki kuri xo ne zevcini keve günahara hacci زواج و مانع حجی. Yani bana kan peri hoş var eline. Garen evet. Garen suali. Sedat izleyicimiz dedi ki diyelim ki vakit namazı girdi. Şu anda yatsı oldu. 2 saat sonra yola çıktı. Yok yola çıkmadı. Vakit girdikten sonra vefat etti. Diyor acaba bu namaz kazaya mı kalıyor yoksa o namaz üzerine kaza kalıyor. Yani vakti bitmemiş daha. Vakti bitmemiş. O şimdi bir insan yani vakit girdikten sonra farzdır ona. Yani o sefere çıksa da o namazı seferi olarak kılamaz. Yani mesela evinde olsa mesela yatsı oldu. Yatsı 4 rekattır. Sefere de çıksa 4 rekat olarak kılacak. Seferi kabul edilmez. Ama memleketinde, köyünde, yakın şehrinde çıktıktan sonra yatsı oldu. O zaman o yatsıyı kısa olarak yani Size onu söylemiyor izleyici. Diyor adam hani diyelim şimdi burada oturuyoruz. Bir de oturmuşlar. Namaz vakti girdi kılmadı namaz diye. Evet. Daha namaz vakti bitimi hani sabah namazına kadardır. Evet. Şefaka kadardır. Yatsı vakti geniştir. O arada öldü. Evet. Evde öldü. Diyor hani o kazaya mı kaldı? O kazadır. Kazadır. Yani çünkü o adam kılması lazım. Bak zaten şeriat kitapları böyle diyor. Diyor namaz vakti oldu. Yahut hac zamanı geldi. Yahut yapmadı. Zekat. Şimdi insan acele olarak kılsın o şey yapsın çünkü ölüm belli değildir. Belki ölüm geldi o öldü o zaman boynunda kalır. Yani işin sanki püf noktası diyor ki vakit bitmemiş ya. Evet. Diyelim daha 5 saat daha vakit var ama öldü o adam. Vakit bitmemiş, çıkmamış yani. Vakit bitmemişse masa epey vakit geçmiş ya. Geçmiş. O vakte kılması lazım iken kılmamış o zaman kaza. Kaza kalıyor. Size tamaşavan güzel hatiye mi bugün? Hatay kerem kemum khairatın. Selamun aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Seydam 2 tane sorun olacaktı. Buyurun. Birisi geçen de bir yerde duydum böyle diyor namaz kılarken hani niyet getiriyor ya 4 rekat farz öğlen namazı diyor. Buna gerek yok. Yani böyle bir uygulama niyete mi gerek? Mi? Niyete mi gerek yok? Ha mesela diyor adam diyor ki niyet ettim 4 rekat öğle namazı. Farzı kılmaya Allah rızası için diyor. Buna gerek yok. Tamam bu bir. Niyet önemlidir diyor. Bir. İkincisi de mesela diyelim ki kumarla oynayıp ve içki içen insanların yanında çalışılır mı? Ya iş onundur. Bir insan onun yanında çalışabilir mi? Yani kumarda çalışıyor o da. Yani kumar oynuyor bir de içki içiyor. Tamam kumar oynuyor ama başka bir işinde çalışıyor. İş kendisi. Diyelim ki taşerondur. Çalıştığı iş ne? Kumar işiyle oynuyor bir de içki içiyor. Bir insan onun yanında çalışmak
caiz midir yani? Bunu öğrenmek istiyorum. Soralım Seyda'ya inşallah. Peki oldu. Selamun aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Allah'a emanet. Jibingole kelam ke khairatın. Selamun aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Ben yaklaşık 2 yıldan fazladır arabayı bir akrabama sattım. Tamam. Hatta bir bilezik borç ettim. Bileziği bozduğum zaman da 10.600 lira tuttu. Tamam. Onu da o arabanın parası üzerine koydum. Yani ben arabayı o şekilde aldım. Ben 6,5-7 aylığına arabayı akrabama 50.000 liraya sattım. Tamam. O akrabam da parasını yemiş, bitirmiş, şu anda kaçmış Avrupa'ya. Tamam. 2 yıldan fazladır bu paramı alamıyorum. Evet. Ben arabamı veyahut da arabamın modelinde bir araba, marka ve modelinde bir araba alabilir miyim, isteyebilir miyim? İstediğim zaman bana halal olur mu, olmaz mı? Bunu sormak istedim. Soralım Seyda'ya inşallah. Oldu. Selamünaleyküm. Aleyna aleyküm Allah'a emanet olun selam. inşallah. Allah'a emanet inşallah. Size dedi ki kumarcının yanında yani bir adam haram işler işliyor. Acaba onun yanında çalışmak caiz mi değil mi? Yani şimdi bir insan haramla meşgul olsa, mesela içkiyi satıyorsa, kumarı oynatıyorsa veyahut mesela... Ama başka işte çalışıyor. Direkt o işte değil. Adam içkicidir, kumarcıdır ama muttehittir. Adam gidiyor inşaata çalışıyor. O caizdir. Caizdir. Yani adam günahları ona aittir. Evet. Ama burada yanında çalıştığı iş Yo, helal ise... iş helal. O helal ise bir şey İş, olmaz. ama deseniz o zaman Yani Hazreti Ali Yahudi bir kadının şeysini yapmış. Ona su koyudan çekmiş. Her bir koyu bir hurmayla. Ücretini Yani almış. Müslümanlar kafirler içinde Çalışabilirler. çalışabilirler. Ama çalıştığı o iş helal olsun. Eğer Müslüman olsa, günahkar olsa daha da caizdir. caizdir. Size diyor ki niyet ettim 4 rekat yatsı namazını kılmaya. Yani Bunu tam doğrusu anlamadım. Acaba dille söylemeyi mi? şimdi bu mesela birçok alimler İmam-ı Şafii mezhebinde kalple bu niyet söylemek bütün mezheplerde vaciptir. Yeri kattır. Ama İmam-ı Şafii kendine demiş dille söylemek sünnettir. Kalbin tasdiki olsun. Ama İbn-i Kayyim Cevzi diyor İmam-ı Şafii öyle bir şey söylemez. Sözü yok öyle bir şey. Yani öyle bir şey yoktur. Yani niyet kalple söylenir. Yalnız mesela kalple ben öğle namazı farz olarak kaç rekat kılıyorum. O bu farziyeti yani niyetle söylemek vaciptir. Ama dille söylemek vacip değil. Niyetin yeri kalptir. Yani had etmek için bile dille. Tabii. yani Hatta İmam söylüyorlar. Hanifi mezhebinde rahimahullah diyor bir insan evinden kalkıp camiye gidiyor orada namaz kılmak için. Tabii evinde niyet ediyor ki camide namaz kılsın. Gidip mesela imam cemaatinin önünde namaz kılıyorlar. Ama gidip gitmez Allahu Ekber değilse o evdeki niyet kafidir. Kafidir. Yani o Yani dolayısıyla telaffuzu şart değildir. yani dille söylemek şart değildir. Telaffuzsu, sesle Yani bütün bu şeylerde hacda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hacca giderken tabi ihramları girerken mesela niyet dille bile sesli getirmiş. Neveytül hacce mesela bil ömreti yahut bil qirani yahut bil temettü. Yani. Ta ki sesler mesela başkalara gitsin onlar da peygamber gibi niyet etsinler. Yoksa rivayet edilmemiş peygamber herhangi bir ibadette böyle sesli Sadece niyet bildirmek getirmiş. için ya da öğretmek için Öğretmek için söylemiş. söylemişler. Size hep telefonu mena mı bigrin? Yani. Diyarbakır kerem ki bixeyr hatın. Selamun aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Benim de hocaya bir sorum olacak. 2 soru buyurun. Şimdi benim dedem eskiden diyordu ki akşamla yatsı arasında 10 dakika geçerse Şafii mezhebine göre kılınabiliyormuş. 10 yatsı dakika namazı. nasıl? Evet da- öyle diyordu eskiden dedem. 10 dakika. 10 dakika değil. 10 dakika 20 dakika diyordu böyle. Yani kılabiliyorsunuz hastaysanız rahatsızsanız kılabiliyorsunuz diyordu. Öyle bir şey var mıdır ki? Evet, bu başka var mı sorunuz? Yok başka yok. Allah'a Hayırlı emanet akşamlar. inşallah. İstanbul kerem ki bixeyr hatın. İstanbul. Ha, alo. Kerem ki. Şey, خالص إدارة خبر بدهم. Bəli.
Ya tabii ya ben şey sala. Denge baş nayım men ki denge ya telefonu nezi xob kira. Ha beri ben şey sala diyamız zeyre khoda maliye da maliye mi? Bele. Alo. Bele hat fahmi. Ondan sonra zerzav giren bu ya o iro diyamın bastı ki amal koymuş nerede? O değil ece zor durmada mame. Kalan xamı bu da bir. Yani daha zlamete neyse. Kalan bu sandı bu hoş kim sandı bu da mirimin. Bele. O mi ecem davudki o mirimiz nerede? Ya pırsavat çiye yani zibeçi. Yazdım hani güneş ki juan zaten. İşte yani bu kadar pırsi. Yani güneş diyamırat mirimin hani kalan bu sandı dair. Kalan ne? Tamam. O evci xerci ne dit şu? Yare. Kamesi de pırsi inşallah. Evet. O kadar pırsi ve he? Teşekkür ederim. Ama hadi Xudaya be bin xeyri xoşi inşallah. Seyda Gom Arabe çay kiri em ben 5 milyarı Türkçe söyledi bunu Seyda. Ben arabayı 50 milyara aldım. Evet. Verdim bir tane akrabama. 6 ay sonra bana parasını verecekti. Adam işi, parayı yedi, arabayı sattı. Şu anda Avrupa'ya kaçtı. 2 sene geçti. Diyor acaba ben o arabanın modelinde bir araba isteyebilir miyim? Şimdi İmam-ı Malik, İmam Yusuf'a göre isteyebilir. Evet. Şimdi mesela başka imamlara göre ne kadar parayla vermişse o parayı ister. Ama İmam-ı Malik, o İmam Yusuf, birçok asri alimler Çünkü diyor, adam fakirlikten mesela verememişse Allah-u Teala diyor ve inkânen zû issetin fe nezretun le meyseretin. Eğer borcunuz fakir ise siz sabredersiniz ta eline para geçinceye kadar. Ama adam hile yapmışsa böyle hilelerle yani asah olan görüş yani bu asya alimlerle söylüyorlar. Adam hile yapınca onun arabası o zaman 50 milyar imiş. Aynı araba şimdi 150 milyardır. Şimdi bu hak hukuk icra oluyor mu? Yok. Hatta İmam Malik mezhebinde yani böyle mesela başkalarının paralarını ya haklarını vermeyenler zamanında vermiyorlar. O seneler üzerine geçiyor. Zamanı gelince valla aynı o parayı sana vereyim. Herkesin vicdanı yani buna hüküm ediyor ki bu hak hukuk icra edilmez. Öyle. Dolayısıyla adam şimdi zaten bu asyanın diyor aynı mesela o taksinin yani değerinde onun misli yani şimdi isteyecek ya o parayı dolara göre yahut mesela başka mala göre hesaplayacak ya enflasyona göre hesaplayacak. Eşyaya göre. En iyisi mesela aynı o araba. Aynı ben araba. Böyle bir araba sana verdim. Sen de aynı bunun benzeri şimdi bir araba bana vereceksin. Böyle. Eğer hak hukuki dinleseler böyle yaparlar diyor. Seda diyor ki benim dedem demiş ki akşam ve yatsı arası hani böyle işin olsa rahatsız olsan 10 dakika 20 dakika arayı bırak namazını kıl. Acaba öyle bir şey var mı? Öyle bir şey yok. Bak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yatsı namazının vaktini bütün sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı bütün vaktlerini belli ederken yatsı namazıyla diyor İzâ gâbe şefakul ahmer. Diyor şefak-ı ahmer yani o kırmızı bulut yani tabii o bulut kayboluncaya kadar. Şefak buluttur. Bulut şimdi mesela bütün cumhura göre, bütün alimlere göre o kırmızı buluttur. Hatta İmam Yusuf, İmam Muhammed ki İmam Hanifi'nin mezhebine mensupdirler. Onlar da diyorlar o kırmızı buluttur. Ama İmam Hanifi rahimahullah diyor ya o kırmızı buluttan sonra bir aydınlık var. O beyazlık ola demiş Peygamber. O kayb olmayınca yatsı namazı daha olmaz. Uzun oluyor. Tabii o zaman yani 20 dakika 25 dakika yani bu cumhur ile İmam Hanifi arasında fark ediliyor. Şimdi mesela o zaman mesela halde 1 saat 10 dakika demiş. Yani normal 1 saat 10 dakikada yatsı oluyor. Lakin 10 dakikada mümkün değildir. Yatsı namazı olmaz yani. Böyle. Sedago diyamın demek kuave daye mer o kalan sen diye o aslı kriye zer o an zera ibden daye zavi koy. Ya zava ana şu para nade vay. Khariye nade. Demek galo gonet çiki de yani.
Tamam. Ne evvel siyevi Dede. dede şey kalen standiye. Kalen harame. Yani kalen ki standı ve geri kaleni o disa perivan bidilme. O çe daviye evci bu harami mütelabiyiz her derece haram. Bir periye çıkınca Seyda. Disa biden khoyi. Hem de Khodiye. Khodiye eküze atestandın. Kaleni be harami be haksız istandi. Asla kalen mesel standı bu. O an ziyareyi Madem şeriata İslami haram kiriye. Caiz ne deran diye asla perit. Böyle. Müsaade Seyda bir telefon ki me bigrin. Merdin kerem kamum khairatın. Merdin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Keremki. Seydam hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Öncelikle nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Siz de iyisiniz. Sizlere Seydam'a bir soru olacak. Buyurun. Allah razı olsun. Ecmaîn. Seydam şimdi bizim tasavvufta sürekli bu Gavs, Kutup, Şeyh falan terimlerini duyuyoruz. Bunlar tam olarak anlamları nedir ve nelerdir? Bu mertebeler, bu şeyler yani anlamları nedir Seydam? Evet. Hükümleri dinde yani hükümleri nedir? Şer'en dinde öyle bir yerleri falan var mı? Soralım Seyda'ya. Var mı başka sorunuz? Yok Seydam. Allah'a emanet inşallah. Hiç bingole kerem kamum khairatın. Hoca bingore kalı ve medrese Seyda. Khudece razı be Seyda. Böyle. Sınav meci rabejim. Khodiye arazi be. Hoca va mesela diyelim ben dusut mi va deseleme hayvan he dusut mi ser merik yarı deseleme pensit terzidir. Yani va halal ya haram. Yani pense diyor itinun şu. Dusut terzavi ter deseleme pensit terzidir. Va halal ya haram. Kâme Seyda pırsın inşallah. Serçava. Bin hayır hoşiyle emaneti Khudeye bin inşallah. Seyda diyor ki Gavs, Kutup, Şeyh bu terimler ne anlama geliyor? Şimdi bunlar Var mı? Gavs, Kutub, hatta evtadlar, ebdaller bu tarikatın terimlerinde vardır. Evet. Yani hadislerde, ayetlerde falan biz bir şey görmüyoruz. Hatta mesela evtad, ebdal hadiste geçiyor. Lakin birçok alimler o hadisler zayıftır diyorlar. Hatta Şam'da 40 tane diyor evtad, ebdaller var. Birisi ölse başka birisi onun yerine geçer. Bu manevi devlet, hükümettir. Böyle diyenler var ama mesela bu asri alimler yani araştırdığım kadarıyla diyor bile bir şey yoktur, zayıftır. Ama Kutup mesela Kutup hatta İbn Hacer-i Heytemi, Gavs, Kutup onların hakkında söylüyor. Tabi İbn Hacer-i Heytemi de çok hemen tarikat ehline göre şey etmiş. Yoksa biz hadislerde yani ayetlerde böyle bir şey görüyoruz. Ama tarikat örfünde var. Onun örfünde var. Tabi maneviyat haktır, keramet haktır. Mesela bu devletin Evliyaullah haktır. Öyle bir şey tespit etmiş iseler yani birçok şeyler meseleler bazı alimler keşfetmişler. Tabii bu işin bir de istismarı yapanlar da var malum. O da var zaten birçok insanlar mesela bu tarikatın hatta Üstad Bediüzzaman rahimehullah diyor bazı tarikatı damlık gibi yapmışlar onunla parayı topluyorlar. İşte mesela böyle şeylerle ben kutbi gördüm ben şeyi gördüm ne yaptım falan böyle şeyleri milleti kandırıyor öyle şeyler insan yapmasın. Şimdi ashabiler bak Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de yani ashabilerin yolunu takip etmek tavsiye ediyor insanlara. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُونَ بِإِحْسَانٍ radıyallahu anh ve radu anh yani ashabiler, muhacir ensarlar o muhacir ensarlara tabi olanlar Allah-u Teala onlardan razıdır ve onlar mesela Allah'tan razıdırlar. Yani o onlar için cennetleri hazırlamış Allah-u Teala medh ediyor. Şimdi mesela ashabiler alanında böyle bir şey yokmuş. Hatta mesela şimdi cezb ne kadar yaygındır. Yani ashabilerde hiçbir tane ashabi cezme girmemiş. Tek bir sefer Hazreti Cafer-i Tayyar denilen yani Resulullah'ın amcasının oğlu. Peygamber Aleyhisselam bir sefer ona diyor sen suretinde ve ahlakında bana benziyorsun. O kadar ferahlanmış, o kadar yani sevilmiş, diyor bile etrafına bile devirmiş, yani cezbe girmiş. Ondan başka ashabilerin cezbinden bahsedilmiyor. Ya o kadar Allah-u Teala'yı sevmişler, o kadar Peygamberi sevmişler, o kadar Kur'an-ı Kerim onları met ederken. Şimdi bizim yani ben tarikata gitmişim, birçok yerlere gitmişim.
Adam kendini mahsus böyle şey yapıyor falan. Yani zorla cezbe gelsin. Girmiş yani. gibi görünmüş. Yani bunlar riyakarlıktır. Bunlar mesela ibadette aldatmadır, kandırmacadır. Evet. Hatta mesela Hazreti Ömer bak camide birisi görüyor, diyor bakıyor ağlıyor secdede. Diyor camide ağlama, git evinde ağla. Birisi de görüyor böyle başını mesela şey etmiş kendihu yani takva falan başını mesela eğilmiş. Tasannu yani. Peygamber Aleyhisselam Hazreti Ömer diyor takva baş eğilmekte değildir. Takva kalptedir yani. Sen zahiren kendini böyle yapıyorsun, kendini ben müttakiyim. Bazı insanlar hatta İmam-ı Gazali diyor, bazı mesela sofiler şeyi giyiyorlar yani bu yani şeyin kılından, koyunların kılından elbise giyiyorlar yani ben ehli tasavvuf, ehli takvayım. O da riyakarlıktır. O da haramdır. Evet. Yani ihlas kalpten gelmese her şey şeriata Zahir göre, hiçbir şey kurtarmıyor. şeriata göre menfurdur, merduddur. Yani. بله سيدي حتى ما شفنا معنا امام بقرن جباتمان كرمكم بخيراتن Selamun aleyküm. علينا عليكم السلام Sizde Hazreti Şeyh'i yaptırsın. بله Sizde abi mesela vakaniye bu mesela banka kırgınca konut kırgınca. Şimdi bir ne haram, hem haram. Daima Amerikan'ın teki keşmara püstün adı. كامل سيدا برسن وقتا برسيده هنا Ne sizde? امهات خدي بنت خير خوشيده ديار بكر Alo. كرمكه خانه سيدة مرحبا. مرحبا كرمكه جداكي ماي خانه سيدة فيها ما حبتاكي دار سر شزدي نمي دكو خصاص دكو دبي دار دار مي دكو دار تي دكو خصاص كنزانو بكو كان ساليه ولا ويا ما صار ده صالي بري نا وبسفر دار قرآن يجي دكونه يعني يجي دكو فرق ضي سر دي نظام ما يبي قرآن يجي دكونن كامل سيدا برسن ان شاء الله خير وزير دعوة بكنا بسبب سوريا وربي أرجي نظام كامل سيدا برسن ان شاء الله اما قرا حفتاكي صار بينرو وربي بله مسيدا برسن خدي شفاء خير ان شاء الله تمام سر امهات خدي بنت خير خوشيده سيدا قد سلح بزيوينه دارت دولت پراد دمر و دستگلمه دارا پیسه دیستینه دیو جاز نجازه Ne caiz. نجاز خاپاندنه Yani kapandığına. Yani ana devlet yardımı bir millet yaratırken cerkem çünkün ki memuri devleti guatna bir gün ismi persin. Ku mesela hükümet de hayvanı mehedbe mi sad habib benefsinin. Lakin şartı yekun ya ev destek ev de habara ne bildirme. Halal haram mı gola haramen ma'na seb memuri devleti bu khut şikabe haramiyet. Yani çitke yayıps. Yani beni Rab Peygamberim adbi istefti kalbeke. Kalbi khuppersin. Halal ve haram kalbi meruz mevrabiyle. Dibizern. Rabbi devleti bxabiyana ya ki devleti mali khorba o mağdur kirba ve ayet hafsa haksi. Mesela mali devleti bu belki jüye telafi bke. Lakin khapandın hilet kula ve haram. بله سيدا قو خاني تدي بقردي تكشين خاني دستين دبي جاز نجازه Ve kredi ne caize? Her kredi faiz para bikşine pe khani pira ya harame. Lakin khani re halal. Evet her mesela bankaya ne faizin bir adam khani ki diye mesela bir 100 milyar hazır bikra و 150 milyar afqa sal بدم 300 afqa بدم şekil halal. Her çal mezhep adacı vakta kumerif emriye kibke ya banka bke avay khani ya khud mesela arabeke ya arsake ya hazır nikarım kırım ta hazır bikra o indi çan sala selam ittifak kirin abqa karak babı seyze bikrim ev ya halale ev ya ticarete kare lakin mesela kredi faiz para bikşilo arabe khain bikşine bir haram. بله سيدا سيدا بي قديم حفتاكيه لما يشتكي yanlış كر سيدا اسمه لما يشتكي yanlış كر بس هذا بيشي بير مثلا Ya vesvese şeytana. Demek yani ana o gede mesela size sarı bir çukide aşka ibadet çiğ şeytan cinni şeytani xudigine ki bu hatırı vesvese tetskibine vesvese pistine. Ha alime per alimu muttaqi dindar azri vesvese terkal mecid. يا شبكه سيدا Ev yani ziyade gere mukavemet ke bu vesvesera. إرادة خويستم Yani eûzu billahi min şeytani vesveseti khanzab peygamberime ve tavsiye etken. بله
Yani ziyade euzubillahimineşşeytanirracim beyzin. Mesela min şeytanil vesveseti khenzeb. Şeytanik vesveseci meram çetken navi khenzebe biraz ziyade Xuda istiaze bir şeytani bike. O mesela tistek hat kalbi muhalif bila usaneke. Vakit tersi yok. Yeter sevke. Yani ana mesela yetahvin Allahu Ekber ve mecahuk ke çahat kalbi gelip habernek. Vakti ku itaab ke olan ne bu şey ne bu ve hatta ivali albel niyetibe unkar mecib. Böyle. Size soru ki icda nüsadın havada göğeme demiş ki halasının sütünü içmiş birisi acaba diyor abisine onun kızını isteyebilir mi? Abisi isteyebilir. İsteyebilir. Yani bu süt içen şahıs var ya. O onun kardeşidir hepsi. O yani o halanın oğlu oldu. Ama Oğlu kardeşleri için, alakası yok. Öbürler ondan büyük küçük fark yok. Onlar için kızları halal. Kızları helaldir. Evet. Böyle. Çeşitli bir muamela kafir aşkı mepesici o adı bir ya selamdan alvan merhabat yavan yurabun uçna bana çavaya. Ana kitabı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir vakti unlaqa Yahudiya bun Nasara bun ve enfkin riyattank. Yani müsaade nedeni var, huzuri nedeni var, misafha buan ra nekin, ve selami luan nekin. Eğer mesela hatun misafriye ve şuna hürmeti nekin. Yani evya hürmeti zeyli küfrira caiz nine. Hatta mesela meclis sadabeci ve ne evkübkin. Yani şuna hürmet nekin hatta karın cid o antan gibi ve bir kıymet bikin, bir hürmet bikin. Evya ana mesela tabi nav milleti medar ziyade belki hürmet ve ikram ve iştilvan ya şer'an da caize. Yani ehli küfre Xudavan tahkir kiriye. Yani zberi havay mergere Müslüman azizin. Velillahil izzetu ve li rasul ve lil müminine. Xuda azze ve celle bir izzet şeref serbilimdayı. Xuda ve peygamberi Xuda ve mümin araya. Mümin her mesela kafire aziz bike. Yani evya uygun yine zberi havay musafha buan ikrama zuan ra. O mesela hürmeta zuan ra berwan rabun. Ama tabi ne caizin? Şer'an geremer bir hürmeti zeyli. Sen şuna tazim maziye on falan? Şuna taziye caize. Evet. Sen taziye ehli küfreci mesela mermülka bize rahma khude miriyete. Hatta mesela ki Müslüman akrabayı kafir ve mermülka taziye kafir biraz seyte sahbe. Yani Xuda mesela evkate hüznate rakip. Sıvık bike. Sıvık bike. Jibu mağfirata dua Xuda günahı ve affke mermülka bi. Eğer mesela merv taziye ki kafir bir merv ki bir kafir miriye merve evci nikare mesela dua Xuda rahma Xuda falan mermülka bize Xuda sabre bidete. O Xuda Teala civt zekâhır ve bivan semer. Nahoş mesela mera ziyareti ama. Nahoş yani mervkare her ziyareti nahoş yine mervkare bir Xuda şifayı bisine. Ama dostaniye mi çağırıyor? Dostaniye ehli küfri mesela bir ticaret. Yahut mesela bu ahlak yani khan şebe merv ki dostaniye o cinnek merv asrar-ı Müslümana bedavan. Mesela Xuda Teala Kur'an-ı Kerim'de dibe ون ehli kafir olsa dostu içten dost ne girin? Ciddi yani. Ciddi yani kalbi o şakı asrar-ı Müslümana nedin var. Ve ev yani ev yani günah ki kebaire günah ki mazne. Merv sırrı Müslümana bile kafir o mesela van dostaniye muhabbeta kalbi bile servan şer'an ne caiz yani. Ona geçne caiz. Ben muamele insan yok cenaze var ben. Cenaze var. Nahoşi var. Aman şeyde Peygamber Aleyhisselam hadis kede cenaze ki derbas bir Peygamber rabiyiz bir cenaze. Ya tabi ashab-ı dünyası ya cenaze ki Yahudiye madbe ne insanı. Tabi hinki itiraz ki an bir hadis ne sahih. Peygamber sahih hürmet Yahudiye cenaze var ne ki lakin Bukhari Müslim'de derbas yani. Ben ne o Yahudi Siyonisti ana bu ne? Ana harbi abana. Ana ben de sen Müslüman da bu. Yani abana o şu Müslümana hürmet kılın, nam Müslümana buyna o. Mesela İslamiyet sarih tavanla hatta cizye dane kabul kırın. Mesela bu eli ana ki ana her Müslümana bugün Yahudiya kışlavana vacip versin Müslüman. Müsaade size bir de hep telefonu bana size muhacip bugün.
جواني كلامكم بخير هاتن. السلام عليكم سيدة. عليكم السلام. سيدة سوريا كم من حياة؟ بله. سيدة خشري جنا زكاة ليت كبت يا نا كبت؟ أبويك وكذا برسيده هنا. أما جنة كي خشري خوا مثلا كنا ستوي خوا دجارين يعني نيشو خالكي دن نكو مالا خوا تني دانا سيدة. بله. كام سيدا برسين إن شاء الله. يباشا سيدة. أمانة خدي بين خير وخشيده إن شاء الله. Diyarbakır kelamكم بخير هاتن. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. بله كلامك. براسي ما حج ميساري الشيخ بيات ترسم دبل شيء رغبة دقيق بي كام كاتد التلفون پر دای برده وی خود چاوکیه پر نای فهمی که تلفونی پشکی و فره بگیره. بله. بله. كمية يا شباب شغل بس سم نيرها كذا. تفهم فكرة ده؟ نعم. باقي işte نای فهمی کان کی daha فسیح خبر ده. دنگتی te پر telefon dayı be cana خود be var hasıl. امجا فهمناك انسان کی. کادیسا بیجه کرم که. من نتيجة خالص ده. الو. بله budayet kim? براكي ماي حيشترينا تمام. شاف شو راح بدي بقى ترسم تخوض ترسي. بقى من هاي ياكي عقلية تخوض ترسي. جير شو راح بدي بقى دقري بقى من هاي تمام. وكذا برسي. خالص برس خالص دورة شو دعوة كامل بسبب دعابك وسيجود نسعتك وقدرك اللي ان شاء الله. اما انت خدي بين خير وخشي ده. اولا فهمت چی گفت؟ بله. سیدا گوان خشری پیدکا. دایی خونستی خواه. باره. دو مهراوی بده من مهراوی. نهایت خشری وینه. دبی جو زینتی جی استعمال دکن. دبی زکات لیه یا نه؟ مذهب امام حنیفه زکات هست. Yani pirekin çi mehrmise be, çi wes khakri be, çi bavi be, çi zlame, çi garibe hediye damne. Yani vakta kubke stiye xo, ulan miskeci gori mezhebi İmam Hanifi zekat da heye. Gori mezhebi İmam Malik da Ömer'i da gel car gibi de. Çünkü mezhebi İmam Malik da Malik ne tebdil kirin de kiskirin, car ki zekalet kebe. Mezhebi İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel da ko asri zedeni bir mesela الجورة عرفي الجوري عرفي مثلا 800 غرام كيلو 9 كيلو جي زيتر نيبه زكاة لناكبه ماله يجاكم مثلا نجبو او كبه يعني ولو مهراوي به ياخذ مثلا او كبه نجبو زينتي به دينا مالي مطلق دينا مالي يبدا تجارتي يبدا يمدا هنكا به تجارة يمكن صار سنه درباسله زكاة لتكبه وحسيك 5 غرام هذا يعني بريانا بيركا مثلا خسريخو زیر خوددون هنگا بدیم سالال باوند مینو و زکات یونان زکالوان کبک و حسی 5 غرام هبه چونکی زینتیت کتیه نه زینته وقتی زینت به زینت داد محا زبو کت محا او که یعنی زکال ناکبه لكن وقتی بتجارت بده کی به عین لیسا زیروی کارت که ساغلام جراب کره یعنی نای محاندن او زکالیت کبه بله سیدا گوگده هاي صالية بشوف راناك بد خورات بد ترسي هم قبل سياجي دعابك قالوا باش خرجي أنا برا دستيخ أصابدين سلبستوي يجي قرآن خزان ما بخينا آية الكرسي فلاق الناس وقل يا أيها الكافرين سيجار بخينا وبفك بدناوي بفك سريوي إن شاء الله بركي خدا شفا بشي بله سيدا بشتاك دفي وارد يجي ساعتين نساندن دبي يكيج مر نفس شكلية نفس شكلية كاس سهرة نفس الشيء وري بحالي حضور سزيت هر شيء دبي قالوا في عمل كراشك أنا نفس يعني توسع مال بتوني مسلمانها لبا إنساني أميني بالنفسات شنك سخو إنكي عالم بتوني بسامانات كن لكن نبى أصحابي نفسك مثلا دعاء بيخمر حتى دعاك أعوذ بكلمات الله التامات من غضبي وعقابي شر عبادي ومن همزات الشياطين يحضرون عبد الله بن عمر باشخاص صحابي كده حب صحابي يدني صبيواني كل نظام وعربيان هن خبرات النفسان بيات كرين ستيوان
ya faydayı para heye. Ki dua mesela vakti Hazreti Peygamber nefes bu Hazreti Cebrail dağır say dua ki Bismillahirrahmanirrahim mesela rukiye kişiyete götür. Ve Allahümme Rabben nas ve ahsen nas. Yani Hazreti Cebrail van dua kıl Peygamber'e mecib hasi vakti ser nefesa van dua ser nefesa dıkın. A duaya ve tabi primletime van dua nizana. Van dua zana benimsine. ولو بكن ستيخوشي إن شاء الله zararı bitmiyor. Nefsta em ben zû xarabiyat ve çekirin xarakırına ve sedat çavaş. Ana xarakirin nefis. Hinki yani Cenab-ı Hak nefsan nişan emindi. İcabına doğru neyi kul vallahu Kur'an-ı Felak ve Azrab nas ortavi da mesela tam çizgine, rakamın, harfin, daire o hatta avana sihr. Mesela bir şer'an yani de nefiste da yeki ku harfa benim semana nizam be. رقم سه تلفن کی از بگیرم خوازی سمی دام جباتمانی کرم که خیراتن جباتمانی بله کرم که السلام عليكم. عليكم السلام. سؤالكم السيد رهبو. بله کرم که من وازره bu zarve خورد کج mesela o ileride bu zavaca hani ki meskal mal ediyle sara darbastı. Yani örneğin İnsan hünek iskere, sağlık edin hünek iskere, bu zavaca var ki, zikadre iskere yani. Kamisi persin inşallah. Vakit persi ve ne? Ne kudu ya? Emanet kudu bin de khayri hoşiyde inşallah. Sida böyle mesela nefiste o akrab. Yani nefiste da ev bir rakama, harfa, cizgiye. Mesela inkine topli mopliye yakhud ma'da evka, ev bakır. Hassına mesela seyri nefsine avana tefsih. Haramın o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor leyse minna men sahara ve sihire lehu. İlk sihri çeke ya jirabe çekirin her düz nezmene. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Sure-i Bakara'da diyor ve ma lehu fil ahireti min halak. İlk sihri çeke de ahirete tıbbay rahmeta Khudayda zvaratne. Hatta mesela Yahudi per sihri meşgul bune. İşte Yahudi diyor Hazreti Süleyman sihri işte o makamı kutluyor dünyayı, dünyayı kiriyor. Xda diyor ve ma kefer Süleymanu, velakin şeyatine keferu. Hazreti Süleyman haşa ki sihri çeke ve sebebi kafir ve Hazreti Süleyman kafir nebiye. Yani evcide zanı ki sihri çeke pek kafir diyor. Velakin şeyatine keferu. Ev cinni şeytani ev kafir buna van sihri çekiriyor. Zübervi havacı pırı kitab-ı şeriatı bahseder sihri çekin pırı enva'i ve de sebebi küfri. Hatta hinki hene belki günahı parmazın küfrüne ana koydu. Peygamberime bahsa hafd günahı kebair tke. Bale. Nav cemaate sahabeye de runun içinde bir ecvara bize en günahı kebair ki canı ashabinin bece Resulullah. Ve evvel bir eşşirku billah. Yeki şirk az Xudara çeker tabi evyan di küfra mutlaka. Men Xuda azze ve celle ve şirk eder. Ve men yüşrik billahi ve men yani kim müşrik birbirine der cehennem. Ya halasiyetine yani. İlk şirka Xuda çeker inde şirke zulmün azimi. Sonra mesela ikinci bir edidiyat ve sihr. Yani sihr düdü şirke de sihr tek ve oka günahı mazına yani. İzbervi havayı sihr günah ki pırmasına hatta pırı yani bütün ulema-i şeriat ve ilk sihri çeke katlavi halale. İlk yükse katlavi halale. İzbervi havayı yani ev pırı van nefista hinki hene mesela müttakine dindar zi fahm nakin. İçine avan nefista kitaba bak mesela el-rahmetu fi tub. Yahud mesela kitab ki dine heye. Tubur rahme. Tubur rahme yahud yakadine heye. Nisbet İmam-ı Südid kıseda. O da iftira nisbet dikene yani nekci. Mesela Yusuf Qaradavi navla şey Samadi bin Affan de bir iftira İmam-ı Suyuti kirne kitap ne ya İmam-ı Suyuti'ye çünkü tisi pırna basyani. Yahud Şemsül Ma'arif. Şemsül Ma'arif daha meşhur. Daha okun avana tav dizaban tisi sihru işyeti dahana amel kirne banji harame hatta per alimi İslami de bizim hundur ki o kitap tedahabe ev hundur yani mahrumiz bereketi gelmez hundur Xudacı neyle yani çünkü per evki sihret edane. Böyle sihr günah ki per mazna günah kebaire ki mesela Xuda azze ve celle yani mubiqat yani illa ve khoyi khub kin cehennem ve hilak. Sida tamaşavan ki mego empere top dikin jo peş ve
ام قد يخبز زوجين يا كن زير وياخذ كن بركيدنا ده بيقولوا فيها زكاة للكبير انا ایک پرت توپ که زبو کره خب زوجی یا زبو کره حجی یا زبو خانی لیکه یا زبو چه سر سر در با سبب زکات لیکه ياش من نصاب زكاة بیشه نصاب 85 گرم و سر در با زکات لیکه بله سيدا مها محرم معلوم دي مهيدنه جبورة عشرة قالوا روجيا وشوايه و شما قيمتيه عاشوره انا ما محرم معلوم دوی مهیدا انکی اولای چی مونه ان اولای مزن که مقبوله و صحیحه که حضرت موسی وقتش مصری چیه هی بنو اسرائیل بخورا بریو فرعون عسکری خیلی دایت دوان کوان بکزنو و چبکن بوان چونه بر بحره لنزی مصری که چونه بر بحره یا تابی بنو اسرائیل پر زیاده حضرت موسی و تتما آنی ری شاست کن که ایوارن بالی گور فایده ایجاد چند ری شاست کن بر بحری دبیت تما آنی فرعون و عسکری خل دومنه ما بکن و پیشه ما دی بحر میچاب کن معلوم حضرت موسی جوان بین صبر کن و خود على شارکی بکن اسم بر بحری خود على امر حضرت موسی که دبی عصای خود داری خل بحری خه دار بحری دخه او بحری وقت جا و صار چه سر هبو و عرض درته و پاتید و عرضه درته اینجوری درنزی جی کی پاری پر نفره از چمه داری. آج بده در باز سیالی دبن و فرعون عسکری خوشی دن دوان. تین دنیارن کلا آب مافت نه. یعنی عرضی زبیزیه. اوی دن دوان حتی که پاشیان تبت که جی تخمه بحری و خود على امر حضرت میساد کرد به عصای خودی سال آبیخه لیت خو به آبا کشی و کشی الوان تهب تبت یاد فاطسن. حتی وی شاخی فرعون دبي آمنت بربي موسى وهارون كان خوزا بي آمنت بربي موسى وهارون حضرت جبرائيل لما كي حريل داوود خدوه قال أنا وقد عصيت قبله يعني هي إيمانتيني وقتا حتى بأمريا خدا كودا جوز خدا ما فلان يعني وقتا مرني ده هركز فهمت كيك مسألة شيء ما عيشتن در باست به يعني أنا وان قلنا كارمة وان بديني ما وان بإيماني ما ولكن كم سكرات تف سكرات ده فهمت كل مسألة جاء أهل الجهنمية جاء أهل الجنة أما عيسى درباس به حتى مثلا بإذن يا ربي تمرت فكرة دي صبر الدنيا وتيدوي حالي ده يعني زبو خاطئ وعملك ما نكريه ده حتى تلفوني مثلا سمسري مثلا دوامك ما هنك دريجي معلوم جباطمانة كلامكم بخيرات السلام عليكم سيدنا عليكم السلام سيدنا بسلا كمان بله سيدنا غلام من زارو که معنا امتیادینا خلق مناخ شیخانیه و فرازینا خارجی و بسرن یعنی امشاب کنه خاص دا فکر ام يعني ونكا خانجي بستين نه بله نه پره منیم خارجی بسرن إقامة سيدا برسن إن شاء الله دا پره دی حرامه بان قتلونا چاوا كان مثلا سيدا برسن إن شاء الله مسألة تفهم كر دياربكر كلامكم بخيرات دياربكر السلام عليكم عليكم السلام قال بله كلامك قال سيراكي إكي سوجي معول بله كلامك بله دانكتي بيجن ها خالي سيرا وي خوجيم كفريات كي داين كش جامرة كفر دبا شوا؟ داين كش جامرة كفر دبا كي؟ خوجي معلم يعني؟ نا بابي كذا ها زلامي وي بله داين كش جامرة كفر دبا و إسلامي قولنا كدبيت النظام قرآني بخويني حتى كان ماشي إسلامي دور دك و مسلمانة وري؟ ها؟ مسلمانة؟ يعني بيا مسلمان بيا إسلامي قولناكم بله كامل وقدا برسيدة وهبون؟ نا أنا أجي قزي دور كما بيرا خبر ناظم مالا تمام قني يمعي أنا كامل سيدا برسي إن شاء الله أما هاتي خدي بنت خير خوشي إن شاء الله أمانة نوجي أمانة خدا ما خدش ترى سير شعبا بل سيدا مثلا محرمي
محرم إذا معلومة بعثة أو كاكر يعني أنا إنسان دمرة في أول يعني حتى وقت السكرات إذا دبي ربي يرجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت يا ربي تدي سام بزوير الدنيا تبي دبي حايدة أو خدا دبي وي عملي صالحكم تكري أنا وقت بي خشكامة دي أنا أكتك شكاتا ميري خدك يعني يا ربي تم بزوير دي الدنيا زوي عملي صالحكم نكري وزير مستحق جهنمي بوما زوي عملي بكم قد قال كلا إنها كلمة هو قائلها تشخى كلمة كذبة متشان دنيا مع عقل داتم شعب داتم جو داتم سمان داتم مال وملك داتم في الدنيا تفسر مسخر كر تفهمنا كر تعقلي خنش خلان تخدا نازنا كر ربي بي كائنات نازنا كر دبي پیغمبري نازنا كر بي قرآن خدا اشترى شانية القرآن الكريم يك سورة كي قرآن بتفكر بسنة بخويا نمكن كي إيمان نينه لكن قرآن الكريم ها پر إنسان عمره 6 هفته سال یک آیت کی قرآن به معنی نخواندنه اما صدا به هزار قصته و بانی سوسیالیسم و کمونیسم و کمالیسم ات خاینه بی حسابیه بدن خدا یا تابی فرعون جی این وقتا مرنی اد به آمنت بربی موسی و هارون فایده ناکه یا دوی محرم ده اب yani قنجیا مازن خدا مسلمان که ان فرعونی مازن فرعونی حضرت موسی و خلق داوی دا و مسلمان جی جو آبی خلاص کریه یا پیغمبری علیه السلام وقتا کش مکی جدی مدینه کریه دنیا را یهودی لوی روکی روزی دیگرن دبی افتشه روی من روزی دیگرن دبی ولا روا که yani خدا تعالی قنجیل بنو اسرائیل کریه وانش خلقی خلاص کیا و فرعون و مثلا عسکری فرعون تاب خلق کریه جو شکری خدا حمد خدا ام روزی دیگرن پیغمبری خدا دبی ام جو اولاد ترن به موسی çünkü ez peygamberi Xudama Hazreti Musa peygambere devam hakkı yevi hakkı ve Hazreti Musa qatiyane peygamberi Xuda be emici roji bigirin lakin şu muhalefete Yahudiya ya roki berim haramiya pisti muharrami yani Aşure yani Aşure yani daha yani nehuda ya dehu yazda mi bigirin o peygamberi Aleyhisselam diyor ki ezminim salkarni ezi ruan nehu daha bigirin peygamberi vefat yani yani ize tabi devir da ruha muharrami hatta peygamberi medbi ruha arafe ruha peygamberi me eko arafe rozi bigre Xudi Teala 10 sal günahı afut ke sal ki çuy sal ki ya may lakin muharram ruha Hazreti Musa günahı sal ki afut ve ki ruha muharram dehi muharram rozi bigre Xudi Teala azze ve celle günahı sal ki afut ke جبروی های مر روزی بگیره باشه لکن رو کی بری یک پستا وی های مر بگیره هر دیگه بگیره باشه لکن یک زیان سلام مدح تلفونی من بگیره راسی مثلا قتل حزی حسین جی معلوم دوی روی چی بله چند کلمه جی جویجی بحث بکن دتم فلان شمانی ما حاضرن جشر ناخی کنم که هم خیراتن شر ناخ تماشاوانه ما شر ناخی سر خطی گلو شرناخ دقناچه یا دنگی ونایمه اسپارتا کرم که هم خیراتن سلام علیکم علینا علیکم السلام شباب بخیر بی بخیر سلامت انشاءالله یا از soru ki malaki pırsim kapırsa kerem ki mesela yürü mesela cenaze mi çedbe mesela de sülaleme de goyak rahmet kır mesela de mecburum taraftan oktu herine taziye ama go dever ko piyaka bir mesela sülalene emir de ben ne mecburum taraftan piyaka edebilir işte ki yolu haya andina جو تعزیه توبتكن evet yani mesela aile piyakam dimret ben nadım ben ne mecburum bidir ama koyuşmak sülalene emir ben mecburum bidir يعني بيه أسوك النواد هي aile piyakam yani جالي مالباتا ورحمت بك يكجي براتوب تكن أما جالي بيركا بمرن يعني أمي خانماته برانادن إيش أنادن نوسا yani piyakata garip ben ne sülalene ya بله ben ne mecburum perabdir işte bizim bu kadar mala pırsım ka cevap edikçilo isterim كامل سيدابرس إن شاء الله أما أنت خدي بين خير خوشيده إن شاء الله تماشاوان کی میدان جبینگول حاضره میجی بگیرن جبینگول کلم که هم خیراتن. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Seyda benim bir sorum olacak Seyda'ya. Buyurun. Seyda şimdi az önce Seyda'm
Firavun'un olayından bahsetti. Hazreti Musa'nın olayından bahsetti. Bu Firavun inkarından dolayı mı Firavun oldu yoksa zulmünden dolayı mı? Soralım Seyda inşallah. Bir de şunu ilaveten selam. Mesela günümüzdeki insanlar namaz kılıyor, oruç tutuyor, haca gidiyor ama zulümlerini devam ediyor. Soralım Seyda inşallah. Bununla ilgili Seyda'm biraz üstünde durarsa iyi olur. Tamam inşallah. Soralım Seyda'ya. Allah'a emanet olun inşallah. Evya işte maşavan emeği sonu bu üzbere kömeki basa facia Hazreti Hüseyin Cemil bikin aşurayı. Böyle Seyda Kerem ki. Böyle. Malum yani devir ve aşure çen olay şeyine kitap devir. Beri peygamber de henek bahsed dahat kısa bir Hazreti Adam tövbe. Da hadisine ana aşura kude yemek çekti. Euro Hazreti Adam cennete hatiya veden euro tövbe kabul eden nizam. Hasne de gemiyavi. Er gemiya Hazreti Nuser ceddi sen bana tab zayıf. Böyle. İşte sahih ki Firavun garq biye. O askeri xo Hazreti Musa vanci xo Teala yani da insanların bir milleti hadat Kur'an-ı Kerim'de bu hatırı ki herkes fahmi ki Firavun ne Xudaya o evci yani tesbihata ana mesela Xuda be bir ayet olarak alamet olarak zımnediyor böyle ana hatta cenazevi tarmivi de o kadar. Müze. De müzada millet tedbineci ama daha Xuda diyor ki Xuda Rabbi ve kainatı. يتقلوي بوي هواي أب مسألة حادثة يعني حقه. ماله. وبقرآن يثابته وبيغمبري ماشي أو كريه. حادثات ديا مثلا حادثة شيء خاص إنك تشيبونه. ماله. حادثة كنا خاص حضرت حسين دبي رودا شهيد كنت. معلومة أب أنا بري ملت وقت مثلا حضرت حسين حادثة درنج شيبيه. بريك مثلا فرعون غرق بيه فلان مسلمان بري في روجي دقرتن بأوك حضرت حسين على قليني وباسي. Tesadüfi olarak Hazreti Hüseyin ve Roze'de şehit keve. Tabi şehadete Hazreti Hüseyin acı ki pırmaznacı Müslümanlar. Torne peygamber, o bu zulmü, bu hakareti, o sertcemi fırat, o tihat şehit girin. Hatta mesela kitaba da hedi bir Hazreti Hüseyin Kurkiye çük heviye. Yani Ali Asgar ve gohaz vara. Yani biraz vara be hemen ki fırki abini tğuziyi büküzünci. دبي تير تير دسي حزري حسين اللي يتكبه شيء وحشي بو مثلا يعني وحشي بو انكي منظري بصانك بقلبي انسان تحملاكك بظلمي بيزو وحتى مثلا دبي حزتي خشكا حزتي حسين حزتي زينب مثلا بريدا كنت دبي وني تشوى رجاء قيامة الشفاعة قالي حزتي حسين خوص جا حزتي بيغمبر وزريتها بيغمبر مع عليه الصلاة والسلام دبي حضرت حسين لبی پاست کرد و سر حضرت حسین جی کرد آنی با یزید به یزید اواسط کردن لیوی وی ایجاد به ولی کی گولا مبچه خودی پیغمبر لیوی خود کرد نوان لیوا یعنی اول تبی امویا و ظلمه کرد نتیجه ظلمه اول اموی جی یک جوان نمان خود تعالی یزید و ایک تابعی تبع کرد زمان کی هندک دا وان تف قهر و پریشان کرد حتی ده معرف کی جای دوره بیت الله آواد گرد گو یا ربی تم عفو بکی لكن والله باور ناكن في عفو بکی یا ربی تم عفو بکی لكن باور ناكن في خلقی گوت دینیا کسی که ولی برای طلبه عفیز خدا بکه چه خدا بی عفو ندبی باور ناكن دردی تچه گولا از یک جوانی که ده قتل حضرت حسین مسعود خود دوری مبدا و عذاب ترا ولا کبر ترا بار مدجی بار yani ki torne peygamber ekbine Hazreti Hüseyin be acı be zulme be vahşeti şehit ke beni Yezid be xud zamuj bu maqam xud İro çavan ki insan bu maqam xud de dini xud namusa xud peri xud froşun Amerika froşun Avrupa yani ber çabaya vallahi bu maqam xud de seri Hazreti Hüseyin beriya mesela le evke Amr bin As العراقي بالكوفة يبيه دبي أوكسياد السينة دبي زيادة السينة دبي قرد حضري حسين سريبيني يا دبي حضري حسين تورني بيخمبر أولاد الرسول يعني أزي شاو سريجيكم قوليات تيوين يجي أزي تز مغالطية كوفة بابيجم أو بخد دبي مدسر ميسكر متفكر مكر نكر دوم دا هنكي وأنت كوفة بكر قلبي متحمل نكر
آنی زوالتیا کوفه ترنک لکن سری حسین جو مقام خود منفعت خو اوانا دین خو ایمان خو ناموس خو هر چیز خو فروتن به مقام والله این ایروزی افصاحنه ایروز بو خاطر مقام دین ایمان ناموس غیرت تو هذا دین امریکا جو امریکا وان بین سر حکمه ایجا الحمدلله انا کمر سر دین خدا و آب بنیاد طالبان 20 سال امریکا ل افغانستان به طالبان را الحمدلله بینها امریکا oyuncu ederken والله امریکا رزیل بو رسوان بو پریشان بو القارسی طالبان رزیل بو افغانستان terk خدای نصرت ده بیزن خدای مسلمان کوسا صبر بکن 20 سال والله mücadele بکنه خدا یاردمی هم که o soni olarak Müslüman vakti de davet sabırlı bir خدا yardımı هم که hepsi tabii yani birine tamam Müslümanı o her Müslüman gibi eşi değişin yani. değişin yani vakti merv dava beni vel akibet lilmuttaqin خدا به نتیجه zafer ya Müslümane. Beni Firavun goz ilahım ez خدامه 7000 sabi evladı kurin kust ku yani Musa meydanı. Xda ala Musa da malavi da mazın kir. Yani her dese خدا Firavun cab dese Musa mazın kir u Kirbela sarı xda ala bir yek jar ki beni Nemrut mesela o dünya istila kir bu. Xda ala o askeri tab meşab kermeşe helakir. Yani yeki kul qarsi خدا rabe vallahi muvaffaqna bu. Billahi muvaffaqna bu خدا ala ma razil kir dünya ve ahiret. Size vakti men nama çara perseme hem ama kurtasi van der baskım sada ve be. Size göz kiracı mı? O gademci pırın خلخاين هذا من. قالوا بقردي كانوا خاني بالسنة. بقردي نابه لكن شكل حلال هنا. بله. هرا بانقة أما مثلا بيوخاني كي. بانقة بانقة قاتلهم. بله. مثلا إيه دولة جنوية خصوصي جنا. بله. بيباي مخاني كسخار دياد ب 100 مليوني وكاز ما بحاضر بكرم بدي مدرمه. وهرا ب 100 مليون كريم ب 150 بدأت. ب 5 سال 6 سال 7 سال أتوفي قريب كري. يعني قريب قدري وي فايزي كل دي بانقة تب صالة تقصيلي بديوانا aynı mesele yani vakta rey halal haber mermin kare basılmış haram. Bəli. Səbəb biz diyamara xəbərat dəzlamə mən köfrdik ki, müjdin çi durdik ki, Qur'anı. Dəbə gəl az xuduridim bir xəbər nadım jeydi qaydım. Ana ev xeyde ev insani vsak xəbər Qur'anı ki aqidəyi xəbər Qur'anı diya yurtdi. Vallahi sxun nikahi bata. Nauzu billah en güney kəbər diyam xasiya mervi vakt diya mervi. Yani ki xəbər xasiya xob ki, xazuri xob ki bireka xusa hakaratı levge beni Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam de khayrukum misayı en qanceve eks bireke xura qancebe o en qanceve eks bireke xura qancele azim icademe en şarreve eks bireke xura yani bireka ta terka babı xkiriye diya xkiriye birey xu aşatiyet malata da zunnisiyata da ya yani biz yasemiz tiji hakarat levki diya ki o mesela اللي يخيتيرو خبره بيبكي ابيا ان اخلاق سيو وظلمه مازنا ابيا ظلمه وجي ظالمه جي ظلمه تروزق قيامه سيد بيجو تعذيب para toptukun libedi ben dedim merve pidekam dedi benim mesela dedi pidek Kurd İsrail nasibini merve merve open kalen Ali Babi dedi topna dedi bir galoço yani ana sıkı hele topkunaz bu ta'ziyet tebne caize bid'aya bir şeklat kebe haramiye lakin umumi olarak bid'aya hatta mesela alim de ben hinki ana mesela tabi roja seyaka seyra miriye yemek dedim da gazi millet etkin ev khuzi bid'aya icak ve sıkıntıya harama ana pır insana harro mesela yemek edin ben sana bir seyro devam ki sayısının avero ibar yemek evet kebe haramiye çünkü hem khud yani asli zengin şikayet etme valla 1 milyon, 10 milyon, 3 milyon için haram yani. Sedat Pırsat abiye Türkçe sordu izleyicim dedi ki acaba Firavun kafir miydi, zalim miydi? Hangisi için böyle gelir? İkisiydi. Hem zalim diye hem kafir diye. Bak biri insanlar biri sen Firavun mıysın? Zulüm çok yaparken Firavun mıysın? Yani zulümle mesulüymüş ama hem zalim hem kafir. Bir insan ben ilahım değilse o kafir değil midir? Kafirdir. Onun için Allah-u Teala en büyük azab yani dünyada onu ibret yaptı insanlara. Böyle. Selam Allah Khadija razı ben inşallah. Khadija razı ben inşallah. تماشاvan heja مشافاتنا برنامج خو حياه حفتي كده نبين خير خوشيده اموا وخد سبي ربي عالمي خداي تعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته